kumin chunga aruka inneihna lar ber chu tuna chuan aruka ni thei to lo. Taylor Swift le Travis Kelce te inneihna chungchang hriat thar kan nei be zela. He inneihna ro pui zia te engzat nge an sen ti te le tunge tap ti te kan chui chian don ba ka A-list celebrity kalte industry how to te sports similar tak tak kalte kan en how don ani. Tin engwangin nge Brad Pitt le J-Lo te tom te pani ba ka Carly Close te po so man ni chan te kan clear how bokang chumai ba ka Paul McCartney an history asyam dan le security khau zia te video lo leak out pakhat kan mu mang te in thuruk engemaw za chu aron highland thei do na ni. Taylor Swift le Travis Kelce te ta na anin lem na ni chu alo top ta a tuna chuan pum khat an lo ni ta mitam tak chuan rin har an la ti hial zok inneihna chu enge an ti zo na chu Travis Kelce no Donna Kelce chuan kasoi tam vak thei lo ma se aro pui tak zetani aro pui tak zet ti ena soi inneihna kal star te soidanin MSG chunga hian phone khap viau ma se in khap zo sen ani bik lo tu ema chuan Daily Mail la footage viral lo ti lik chuakin chu video achanga alan dan chuan achung chu Secret Garden ang mai ani a mun nuam le hadam thak thei ang berin helai mun hi an siam thiam le ani. TNT te hian he inneihna hian dollar mak ta duai som ni achanga dollar mak ta duai som nga vel an seng nia rin ania he hi an ma ni confirm la ni lo ma se mithiam ten an chu dan ani anin neihna mun lian le ming thang tak mai buk na ringot po hi dollar mak ta duai ni le chan ve vel zet ania achungan cheina po hi ato via wangle wedding planner thiam ten an chu danin pangpar le acheina sang sanga tan hian dollar mak ta duai kha chuang chu an mang nge hin an ring bok chumai ba ka chuan security le thalak ruk theina laka anin ven nan drone ti che thei khol signal jammer te an manga heng ven himna sang sanga tan hian dollar mak ta duai thuma changa mak ta duai nga vel an mang nia soyani bok ti chuan Manhattan hotel lian pali lai mi khwal te thlen nan an book boka chung tele an eile in hotels and catering atan hian dollar mak ta duai ni chuang chu an sentlin nge arin ani heng zong ba ka hian Taylor le Travis te hian anin nei sia jengnan mi har sa jok ti chan puinan dollar mak ta duai somni paruk lai mai chan puina bol sang sang somni ne na an pe chuak boka chuwangin anin nei na atan ringot hian dollar mak ta duai som nga an mang ti hi chiang taka fe na omlo ma se expert te chu dan chuan mak ta duai som nga hi an mang tling ani lo po in ate uvia win an chu tani lalfanu ang maya mail tra mo Taylor Khan Christian Dior custom var le vel sei tak nei a in bela Jason a fanu te ka hin ail azo nia report ani chutia Taylorin ail azo lai chuan violin le cello mangin Taylor la hit em love story ngei mai chu an lo tum nia soyani engwangin nge he hla kher hi an tum kan ti chuan Travis ten Super Bowl 58 a ne na an chan khan Taylor nen hian Las Vegas a he hla a nge hian an lam dun wangani Taylor ri pangpar ken hi pink sweet pea pangpar ania chu Travis a teammate pakhat unaw nu in a siam sakani video masalama kan soi to angin Travis a u Jason Kelce chu best man ania Taylor ina Austin Swift chu man of honor ani tutiam chungchanga chuan an thutiam chu an ma ni nge yin an ziaka gold le khabute nen minute somni vel ve an soi ni a report ani tutiam chen kha chu Taylor chuan hla in asaboka tutiam anzo me chuan chen khat mit tuya a chen khat an nui bok ni in an soi. Did they cry? Oh, they cried and they laughed and they danced and they hugged and they kissed. Inneihna tel ve mi pakhat soi dan chuan Travis an kumkhwa in ka veng hi mangche ti atiam lai chuan Taylor chu amit tuya tla hial an tia mo zok hi tap tu ni om tak chu ani ma se Travis zok hi a emotional zok ti in a soibel le bok in nei ceremony to pa chuan Taylor le Travis te chu anin fop ta ani kan shat angin MSG a chuan jambachan lian taka just TNT merit ti antarani kha
Adam Sandler su ceremony kai shoi tu ni in kiss every chance you have every day di la thar apua zop chu asabok Adam Sandler hi Taylor Swift fan ni lem lo ma se afanu te wanga Swiftie ni ta ani misom te hi mi sang khan sitani ti kan shat kha sungsinga chuan Russell Wilson le Ciara Setmeyer Brad Paisley le Kimberly Williams Simone Biles te thlengin antela engtin ngi heng milar te hian somna andon thei kan en le don ani ama sabera chuan an chian chaber te Taylor no pan laia changa achian Abigail Anderson ni in Travis chian chaber Rose Travis te hi chu soifia ngai lawa beise sa ani ome chuta an besti te achangin Gigi Hadid chuan abial pa Bradley Cooper aron shuaya She's obviously such a great friend. Cara Delevingne hi a roommate hlui ni in Selena Gomez po in Taylor in a pasal na iniya aron hak ang gold rong kor ran ha in aron telve boka a pasal Benny Blanco nen aron kaldu na ni Zoe Kravitz ro a pasal hual tel lavin aron kalthung Lena Dunham chuan rehearsal dinara tuwa soi nia report ani bok chuta Karlie Kloss po aron tela chuti la yin Taylor chian thahlui Black Lively le a pasal Ryan Reynolds te ero aron tel lau tlat hei hian soi zui po a hlo hle nge ani Ti chuan country music star te andron tel furmaya Kelsey Ballerini, Maren Morris, Little Big Town, Sugarland, Miranda Lambert te baka Taylor ne na lo thok don to Gracie Abrams le Ed Sheeran te po mu anni Ti chuan sports lama milang sar tak te po mu tel anni le boka Tom Brady changa Michael Strahan le Erin Andrews te baka Kansas City Chiefs fan lar pahni Paul Rudd le Eric Stone Street te thlengin mu turan om Kansas City lama changa ron tel dang le te chu Jason Sudeikis ne in Travis nen charity a anthok don chin ani A-list celebrity lar em te po aron tel nok Brad Pitt le Abial Noah Ines de Ramon te kan mu a tin Julia Roberts le Taylor te hi Valentine's Day movie a khan an tho dun to wang ani nge yang a mel kan mu bok Tom Hanks po Toy Story 5 a hla thar Taylor in a sakwanga inzom na nei ta le ron in lan ani nge mela Tom Cruise ro Eras Tour friendship bracelet anin pekwanga so mani mel Hugh Grant po VIP ania Taylor social charger chin tu Nikki Glaser po Swiftie inlet to in Taylor show somni pani zet kalnan dollar noi khatvel zet asen nuwa in nei somna adong ta ni inalang ges magdeu deu te po anom noka makhanti hian rin lau deu ti na ani jok ma ang chungsinga chuan jelo po hi atel ome Taylor red tora khan surprise guest ani to a chuwanga in som ani mel Jessica Chastain chuan Taylorin breakup playlist asyam sakthu asoi to a Steven Spielberg kian songwriter Hall of Fame Taylor laklo ani khan thu asoi to bok Reese Witherspoon kumsom le birthday a Taylor hi asai to a tiang chuan Taylor le amel sha chatak tak te chuan somna andong veka tin a music video tel te po soman ni bok Cindy Crawford le afanu kaya te po som ni in Cindy Crawford hi Bad Blood a khan head mistress ani kha Jessica Alba le abial pa Danny Ramirez te tin Fortnite music video changin Ethan Hawke le Josh Charles te po anon tela Josh anu pui phei chuan phone a keng lu ru ma se thala ke ro ateli kak lo thung ti chuan inneihna zai te chu miro pui tak an ni boka be sei phak ba karon in lan zinga Sir Paul McCartney hini in ani hian kumsom ruk pani chunga sakto lo Beatles la hit I Want to Hold Your Hand ti hla aron sa ani hei Taylor le Sir Paul McCartney te kumsom pakhat kalta a SNL 40 after party a Shake It Off an sak dun nuwa anin mu le na ani pupo la hizing dar nga a Tom Hanks nen an chuak dun mu le ani bok kumsom paruk kalta a Taylorin ka hero ani tia iti ne na alo soito Stevie Nicks po azai boka tin helai mun kher hi inneihna atana an thlan chan chu security wangan eti achiang hle ome John po athok theilau ti kan soito kha private taka thil ti du tan chuan Madison Square Garden luka security chatna mun hi a om lave NYPD mi zani ve zet an duty hiala NYPD chief Rodney Harrison po in he na kumsom thum lai ka tho chung hian
inneihna wanga hetianga police duty tamchum hi kala mungai lava police officer chotla te po kan in kau hialani ti NSOE Daily Mail video leak out atanga alang thei china chuan a hmun chu cardigan music video ang mai khan la si te tual chai na hmun ramngonuam tak ang mai ani a thinglian tak tak baga puan shing manga sang tak thleng an khu bang shing te beach rong chair in rem dul te amu thei ani corridor a chuan an pahnih thlak kan la mu ngai lau an dara engagement shoot le an uino te ne na an thlak po atelani Fenstren khat chuan chu uite chu Taylorin Christmas Travis a present ani anti ani The best gift that I got was from Taylor, but not going to say it. And I love you, Tay. TNT te hian an mi som te chu in nei present ran keng me alo turin antia chuti lain an ma ni ngei chuan charity a dollar mak te duai som ni paruk zet an pe chuak thung in nei na bulchan nan chuan a thatak zet ani chuti lain an mi som te po kudruakin an holo ti kan mu thei boka velvet bomb dum akoma ani nei monogram in belt chunga chuan diamond encrusted champagne glass anti mai chu a om nia soyani hetiang no hi minaran man phak ani lava avon na le anga chanvel chu diamond tere ute te tam tak manga chei ni in aman po dollar makta dwa ife nia soyani no satlia ni lavin art piece anga ngai ani zok ma chu wangin hetiang no mikwal te gift atana an peringot po hian anin nei na ro pui zia le man to zia atar lang chiang hle ome ole heti zong hitu na tan chuan ni le phot se next video a kanin mule cheu don nia